Anang routing list ti arat tuyak destinasyon kaon. La! Naglakamitin pare. Adi lang. I'm here in my final destiny. I'm here in my final destiny. Hindi sedla niya piam dikri niya. What? Naglay nga ito yun. Naglay nga ging lisaw yun. Ni, agbuy-buyan sa tiskandal ni pare ah. Uy, yan na tabuy-buyaim. Uy, yan na tabuy-buyaim. Uy, yan na tabuy-buyaim. Makapakigtot ka mo pare. Ato na yun, naglay nga ging lisaw ti bibuyaag. Pakigtot ka mo. Hindi lakit din ni parin. Bilbilib ka tabuy-buyaim mo kay mas nalalaingak pa aging list dita. Ni, apay pare, among maging lisahan. Kituin ah, best in English ato day. Shakti kalalaingan ni klase May. Hindi aji pare. Tata sa balay, talo makaikan. Aging gana tata, nalaingak pa ilang aging list pare. Giman garot pare, pakita naman ti English mo. Mangibaga ka ti Ilocano, ta Englisik. Oh, kasla ka sigurado pare. Kasla kaya mo. Win pare, ana, mangibaga kan ah. Sige, anang routing list ti arat tuyak destinasyon kaon. La! Naglakamitin pare. Adi lang. I'm here in my final destiny. I'm here in my final destiny. Hindi sedla niya piam dikri niya. What? I'm here in my final destiny. Amumpay talaga ging lisa. Imbak kanya man pare, sakti kalalaingan nga aging liside. Anya, agi baga nga pa ya. Gure ka pare, panong natakpay. Ataoy, dumtong to ti panawan. La, narigat ata, mapalabang katitan. Nya lakit din ni pare, adi lang nagsimple. When the time is coming to town. Talaga mo ta. Ay, naglaing kan. O sige, agi baga ka pa eh. Aji mit narigat ah. Naglalakata bagbagam, pang grade 1. Nagduldog mga tayo pare ko. Pagluluko lang, mamatin. Ati pare, narigat ataoy. Nagsakit dahi ti pusok. Naglakamit ata yung bagamon. Ano, Jane? Nagsakit ata yung puso. No. My heart is aching. Nasakit dayan pare, iking-iking. Woy, kasaya di pare. Pabilbilibon na nga talaga pare. Bisin English ka nga talaga. Pero taman. Updated dati pare. Aga di English ko, madim mabasa di lumang nga diksyonary. Kasdaya pare. Paglangan ng tadaka. Tata, mukong. Madikan sa amin ngamin nga nagbasa. Isumadim amo nga ag English. Anya, dapat ipa-English mo? Kuri kabit pare, tagpano na takbay. No. Atoy pare, narigat ato yun. May saak nga Andres. Naglakamaatan. May sakang Andres. Di all around. Diba? Madiadyo yung pare, at yung list na adyo yun. Anya nga dayo adi pare. Di ba Andres ka? Un pare, Anya ti trabaho ti may sanga Andres ya. Di ba trabaho namin di balay? un pare, rami dumamin. Kitam. Di all around. Kapoy ka pare. Ayun niya. Nagunog magamin nga English pare, sudyak matarusan. Pangkaman no ka di balay pare ta suruang ka English. Anya, dapat ti pa English mo. Sige man pare, kahit kung masurusurwan tag English. Hanapin na ti pa-English ko kanya. No. Sige, agpanunot ka lang pare. Agibaga ka lang. Basic lang kanya ka kita. Ate pare, madyak makasawa ta may saak nga baak. Na, narigatan, medyo atidog ata. Atindog. Nakababasit. Ulitin man na dyan bagam. Madyak makaasawa ta may saak nga baak. Adi lang, di legit single. Diba? Kaysa? Mayatan ko man pare. Kaso nagalang ma-legit. Legit. Kitsi ka, no baak ka. Ano tawagin jay? Di legit nga baak. Legit? Baak? Ewan niya pare. Naglaing ka nga talagaan. Anak, awanin pare. Dapay ko mapapanak. Apay pa pa ng pare. Dapay ko may pa-English ko. Dapay? Sige, pagbigyan ka pare.
Napanda nagbabae ni Andres Kanibaak. Narigat ati pare. Nagsimple. All around in legit are going to beer house. Madi ate sursuro mong pare. Madingam umno tayo pagpagamon. Mangluko kan samot tayo. Si Kalag paspasuro pare, si Kapay tim makaumi. Kit madi mo tumumno tayo pagpagam. Takaman lang na yun. Hindi ka nga na makat. Magap gabiaton mo. Kit madi mo tumumno tayo pagpagam. Takaman lang na yun. Pare, dito ka pa lang. Surwang ka. Adupay tamo ka English.